Lai be ngai Fakamanatu e ngai whanga mo ngai Lotu. Ka whakatonua pia Haatafu. Pai mai e whrauia. Pai pia nau tūta mai. Ko hai lolo e whrau. Hai lolo e nau tari e ki whanga. Nei pai ka pia nau tūta mai. Maka ko ni Maka Fakamanatu e no Hake e Lotu Tatala. Hake mai o missionary ai tahi. Ya ku monui ai Lotu ke family unau ngawe amaki. Na tu ni e tawat bo fa ke hiki mai Maka ki olungani pengofua ke kakai. Ya ranga ki pilot ko ni ko Fakamanatu ni. Oi Hake e Lotu. Tu ai be olungani pengofua ke kakai ko afi mai. Mau pe olungani taranoa ya nau pa nau lot ya nau fok. Mau ka di absas ko ni absasi lahi ta afi mai kakai Lotu hen. Ini ko ka frau e wa na wa mai ki fori no ho mai. Pai nau whakawhitai ia bin. Ka honi tau mui mai. I whailonga e Senituli wa Lotu. I whai tau lot whakawhitai. Ui koe ofa Lotu ai o tua. A whi mai ko speri ko tau whanuani. Ana i hene ki pangi family. Whata ki hau. Ka maasi maima. Mok nau toro tuk whahaulo mai ki honi. Nā nau whakawhainga maari ai Lotu. Wo foto ai Maka ni ka Fakamanatu. Ka feitu ia na ura ki whaiai. Sakara mini o moha e ki Mr. Thomas. Ia o saapate kono ura ko katopa tawalu au no. Foto ai Maka ni ene a fio kun salo di tupo. Moi ho ik. Ia moi kai nga tonga.